Rek, ya, tuh, si bos Pak panginjemkeun duit sekurang 50.000, isukan dibayar. Itu kan ke bos. Heeh. Coba tuh, kana. Buru, 50 we gitu ah. Oh. Bos. Yo. Nah, Cek pajak cen hari tadi nginjem duit 100.000. 100.000 jangan apa? Teuing tah ada urang minta tadi dari panginjemkeun cenah. Iraha mayarna Teuing tah moal lagi cenah kalem. 100.000 bener ya si Abah ini nitahna. Oh. Tah, 100. Ah. Emangnya bos? Kalau bejang lalila gitu. Nya siap. Ha, aing mah nanti kan guys. Inisiatif dan negatif. Ha, burik teh ya. Aya rek. Aya bayar tah. Cek Dibere. aja atuh da bahageun si bos Pak mah. Oh, atuh. Heeh, nu pisan rek. Pokoknya kan itu. Heeh.